Dal-dalu railway stations adungalong pang tek-tek kitang arpum kalongpon. Sangpi muning tipi apan di purekom saki atum pen karju peter tok ji apan puthot nithomba pharman ke chibi pontu. Research tok bi aning kimi pen ajok keso de bang pu babu tok bi apan kerap ke pajirdam. Lakhan Krep Hamden Mondol Committee atumpen executive amai kangni. Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon sinang. Ke is long worrying ahoy lang palong pipon po lapen take gates to me na palong pipon po pupen tangka chu ben kachong thuidet abang pi sangpi mun ing tipi apant di police stations atumpen sparideng kontanglo. Sangpi muning tipi apan tangka chu pidun vega bang pu satin killing abang kedam tang arkoin phai in koira clear ni difu police station along lamhoi pidam si case number 57/23 section 406/420/34 IPC pa bon pansi kedam tang arkoin ni phai in koira clear ni mat difu rekom sakia tum bench sangpi mun chimung pi apan spari deng pontang lo. Lapan aruin pai engkau era phoni bangke sangpi munci bung pia phant Karbi Anglong District Judiciary Court along an pontulo. নাই এইবিলাক সব খুচাই দিয়া হৈছে আপোনাক খুচাইছে নেকি খুচাই দিছে ইমান ডাঙৰ মানুহবিলাক মোক খুচাই দিয়া তো এইটো কি কথা মোৰ নিচিনা মানুহ লাগে মোক এৰেষ্ট কৰিছা নেকি মোৰ আৰু সব বাচ্চা আছে তাক এৰি পেলাই এতিয়া মোক কোৰ্টত পঠাই আছে এইকাৰণে সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব যিমানটো মোক কিবা কৰিছে মই কোনে খুচাইছে বাইদেউ কোনে খুচাইছে আপোনাক মোক আৰু বছৰি Difu Police Station UC pen kapacini pon ataingki sarin killing bang sangpi muning ing TP lapen Samson terang atumpan KSC long worrying ahoy lapen tax gate amen pen tangka chupi dunlo wifit sami alang li phan ka chung thuidet ajok labang solam ki sami alang li Difu Police Station salong lamhoi pidam dersi labang solam hoi ki pipon ataing pensi Difu rai kom sai ki atum pen sami sangpi muning TP phan nep ing nang ponang kok lubusta alang li hin pen pacini lapen karju peter tok ji aphan nithoma performance alang me alang ni tum chebari ding pon thu silang kusi UC pen putot pacini pon thu এই মহিলা এটা এজন পুৰুষ কি কাৰণে ধৰিলে আৰু বৰ্তমান ক'ত তেওঁলোকক চালান দিয়া হ'ব এইটো যোৱাকালি 11:30 আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ স্বাধীন কিলিং বুলি তেওঁ তাকৰ আছিলে খোৰাঘাট এলেকাত তেওঁ এটা দুজন সিমন টেৰাং আৰু একজনী মৌন ইনটিপি মানে কৰি তাৰ দুজন ওপৰত কেছ দিছিলে এইটো দিগাটোন আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ৰাইট ডিপু পিএছ কেছ নাম্বাৰ 56/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 406 420 আৰু 34 IPC এটা তেওঁলোকক জেললৈ পঠোৱা হ'ল নেকি বৰ্তমান তেওঁলোক এতিয়া কোৰ্টত আমি পঠাই দিছোঁ আৰু ৰিমাণ্ডত 3 দিন ল'ব এইটো কি কাৰণে কেছটো দিছিলে এইটো ইহঁতৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে ইহঁতৰ এই দুজন ওপৰত কেছ দিছে কাৰণ 2020 পৰা 23 লৈকে এই দুজন মানুহ এইটো কমপ্লেইনৰ পৰা আৰু কমপ্লেইনৰ লগত কিছুমান ভিক্টিম আছে 3জন আৰু বেলেগ বেলেগ হক আছে তেনেকৈ কৈছে কিন্তু বৰ্তমান আমি পোৱা নাই কিন্তু এই 4জন ওপৰৰ পৰা তাৰ 4জনৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছে কালেকশ্যন মানে কিছুমান জবছ কাৰণে কাউন্সিল আণ্ডাৰত চাকৰি প্লাছ কিছুমান আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এণ্ট্ৰি টেক্স গেট আছে এণ্ট্ৰি টেক্স গেটত কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট দিম তেনেকৈ সৰু মুৰু কিবা কাৰণে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এজাৰ লিখামতে 1,79,70,000 কালেকশ্যন কৰিছোঁ বুলি আমি এজাৰ পাইছোঁ এই মানুহজন কাউন্সিলৰ CMৰ নাম লৈ বা MLA নাম লৈ তেনেকৈ পইচাবিলাক কালেকশ্যন কৰিছিলে আমি জানোমতে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ কিন্তু অফিচিয়েলৰ পৰা তেওঁলোকে একো গমেই নাপায় ইটছ ট'টেলি ফেক ফল্ছ বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে মানুহবিলাক ফ্ৰড কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টেনশ্যন কৰি এইটো বস্তুটো কৰিছে ইহঁতৰ লগত আৰু থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা মানুহ
এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাই যাব এইটো বৰ্তমান আমি ক'ব নোৱাৰে তাৰ কোনোবা ইনভলভ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা এটা ওলাই যাব পাৰে আপোনালোকে কেইদিনত বিচাৰিব ৰিমাণ্ডত আমি 3 দিন আমি বিচাৰিছোঁ ঘৰত কি বিচাৰে 2 দিন দি ঘৰত উঠাই যাব ঠিক আছে Kedamteng arun pa ingkora player ni anikang sampur pai Sogapur Malompen Daldali railway stations adungalong pang tek titeng arpum kalongpon Dipu railway station police atumpen kepacini ponatengki kedamteng arun pai ingkora player ni anikang sampur Malom Daldali railway stations adungalong inu kiteng arpum do par julongsi CRPF atumpen adimaklong anpalidamsi kiteng arpum pan chipare deng ponsi postmortem apan sideng pondo Apran kedam juyabang pualong stmi documents isinat kawi lapen mobile kawi da joksi patini pontek thedadlo bonda kititang abang arpum ningkan thongkebra phoan bak arta doji pusi patini pon lasi ghonta choksike hini ang bong jongsi man mjogabang pustambe patini pon bang avili potangti sai arona teng pen mi anda biponang kok pusi di railway station police atumpen patini pon বৰ্তমান বজাত এখন ৰেলৱে আমাৰ ডিফু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এটা খবৰ পাইছিলোঁ মানে দৰখাস্ত পাইছিলোঁ যে দলদলি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত ৰেলৱে কিলোমিটাৰ নম্বৰ 232/01ত এজন মানে মানুহ ৰান অভাৰ হৈছে বুলি সেইমতে আমি RPF হ'ব গ'লোঁ জাগাত RPF গৈ এজন প্ৰায় 35 মান বয়সৰ মানে মতা মানুহ তেখেত ৰেলৱে লাইনৰ কিনাৰতে অলপ কিনাৰত মানে হাবিতলীয়া ঠাইত পৰি আছিল আৰু এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মানে দেখা মানুহ এজনো আছিলে যিজনৰ নাম হ'ল মানে এই যিটো আমাৰ ডাউন 4টা মানত যিখন ডাউন ট্ৰেইন যায় অৱধ আছাম সেই ট্ৰেইনৰ পৰা পৰা বুলি তেখেতে কৈছে আৰু সেই লোকজনৰ নাম আছিলে সুব্ৰত মাৰাক তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম প্ৰণেশ মাৰাক হেমেনগাঁও ডিফু তেখেতে দেখা বুলি আমাৰ দলদলি ষ্টেচনত খবৰ দিয়াত দলদলি ষ্টেচনে ডিফুক জনোৱা মৰ্মে আমি গৈ বৰ্তমান ডেড বডি আমি ৰিকভাৰ কৰি মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰা ইনকুৱেষ্ট কৰাইছোঁ আৰু PM কৰাইছোঁ এতিয়া 72 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে তেখেতক মৰগৃহত ৰখা হ'ব তেখেতৰ লগত আমি কোনো নথি পত্ৰ ডকুমেণ্ট বা মোবাইল আদি যিটো দ্বাৰা তেখেতৰ চিনাক্তকৰণ হয় তেনেকুৱা একো বস্তু নাপালোঁ গতিকে আমাৰ এতিয়া বাকী প্ৰচেছখিনি জাৰি আছে Durburi konsensi angkang pi lang parpan lang tugrong pi arong amekar babu togbi kesuge pangji pinang an achiklo dutanglo lapen kidug da jok kesuge celangji phan sami alang nitum kisung chitong pon nang koklo lesilabang su kisu rong ke celangji phan returns tok bi phan nang ravek tha pusi alang li hin pen sami chunuri ponlo labang su chunuri abirta long si returns tok bi sami tong se kotpen daithor local committee maipu Daniel rong pi phan pin khat ponsi aruni pha inkoira phor ni sami kiso de dabang phu phan babu tok bi phan kira pajirdam lo La hema sabwen chom tha lakit labangsu kirap ke pajir damahut daithor BJP committee maipu Daniel Rongpi Durbagri ki SCU head branch BD sir Amron Terang daithor BJP konchun bang Ajit Teront Hanboka rong sir Monsing Teron atum chetong dun si pili labang solong ni tum nang chetong dun alang li tado la hemari rongpi akha hemari rongpi langtok rongpi rong asar lo lada ka rong malo lapen alang li bangke Hanboka thari teron arong asar akha teron sang alang li tang chetong dun lapen pu rongpi sang ho bangke daithor 17 number daithor polling station along local committee president lo alang li kiso bang lo lapen son taxi alang li tame radkam claim bang phulo lapen alang li rongpi sang ho tame ada ka rong amikar iglo lasi alang li phan choro lo lapen alang li kiso ke me dap dia phan tame alang li phan ili tum ahir jume pidun rap sarlo na ki bang ilang apor alang li kiso ke chelang along sitame ki me da prang ya phan lapen Perangki abitum katum hanstami churul atumi apor tong sekot alang litum ka chuning ria teng pen news along pen pini alang li lapang so news kilang kheklong pen ka ekse pen puthot lapang so tangka asap so stami nang pajir ponlong athek pot lagen litum social media mate news reporter atum aja kong lo busi la khalo lati churul pus ekha pus na like Prangsi Perangki Apana Kiru Pilo, Lasi Tokbi Ham, Dua Bagri Constituency Angkang, Daithor Ahawar, 17 number Daithor polling station ka Parlu, Moisho Tokbi Arong, non ni tunang kahumri ke Babu Tokbi Ahem iglo alang lian lo. Alang li kedam tanga por nipai
inkoira ke thom aru acheklo patumi lo herangke ahin pen news along kapeda mateng pen alangli kisu de rajok litum education ni em aphan kisu ga silai phan tangka ke ra pathang teng pen si alangli ardulong pen si puthot tong sekot pen pini alangli ningi me pen tangka ni tum kisu ga chilang phan nange thon dorplup la pue kali sida kisu ka chilang ki cheng ye phan asi kiru pilo litum education ni em ke hai richard tok bi phan alangli quick action made prabjin pen patumi news along klang lo masi tong sekot pen pini puthot alangli tuma phan asap sowet stami kisu ke cheng I kachilang ke cheng ye pharman tangka ladak ni tum nang pajir lo lasi alangli phan akiru bi parpik lo lasi kisu bang alangli halo babu tok bi arji ding klui ben su lo alangli non sikluyon so si cholo bu sipu an sami chu thek det chu ne det la son lo ade hai hui long kemen bu si non ni tum chetong promen karju EM returns to pi aning kimi pen slapen kang hon ka jinsu ke du pen ajok la puson kira pi pajir pon thega pot babu tok bi apai mat asar pi pen sami EM returns to bi aphan aning thlong pen ke churu pajir pon thu patumi nali supo mate babu tok bi so that tu akhai sa richard tok bi long kira pachu hang la pot asawe tami nali tumhan pi pajir pon nang ning ko anarong lo ini ngarang ulo nilike dari kira pot kesuge si klujon an lo Cikluyon ni lo di na hok ta hospital pon pelang ma dam lo buka khát dam lo satu dia ni pulo akan sebab mau dek the ba wa det lawang yu ni la sinon kira ke long lo pot nali tumpon tu ko man te hospital po na ko po na ko di halang jo ya lo si kimen dah ha ni li pula tan dam lo ma do na ku dulu ha lang jo lo kimen po mat ambil krum ang lo dia ni li ke kapsare ke do lo wa dengan ciru bawang baw tang te la lang li babu tok bi ke dam tang huta lang li sa richard tok bi rap iglo di rab lo non pe batai an iglo Batai hini lo di rupa ni lo nang li sopo akleng ma ki bi lo kleng lo bang an lo te nang li tu hem ke ni cứ bằng thầu vậy ini ka ha bằng rồng nó con nó bằng người là cả phê nhiều nó chụp cái đèn rồi này kì kalang di ki ria bang iglo đúng biết rồi này kì to chong ente nang li men che than ji ma làm terang pi chorop pik lo bola em sarafan chứ lúc biết rồi to đi sắm ô rồi này kì ơi Aruni pa inkoira phorni nizang Karbi anglong lakha nerkep Hamren conscience ki parlopon angkang tilihor committee hololong Bharat Janata Party executive meeting kang nipon non ke bang silang arni sami Hamren conscience angkang along BJP party pangtang ponchi aphan adon tin along sami than chimum ponang chi pusi BLC President Secretary, Mandal President Secretary, Kisan Morcha President Secretary, lapen kaprek Morcha, lapen members itu anatum sambi, labang so putak sambi, labang so amai long stan cimumpon, labang so executive meeting along sambi lapunat, Hamren konsensi along ke BJP party atum pangtang konviglo pusi, Hamren yuda tumpen cetak dun. Bangso executive meeting along sambi lapunat alihaman pen iam Mongol Singh Timbung, Kodi Bronghang, Mandal President Sar Singh Pangsu, VDC Mohan Rongphar, Ong Tung Alhi, Manpeng Kido Tumta Chitong Dum Sila Bangsu Chitan Chimupon Amai Mesen Pen Pachumpon, Jengkaben Babutron Karbi Longri Abirta. Sar pinila bangso nalitum kangdang amai kido Hamren homosti pan kopi putak si chuparai lo sar. Lakada itu state and circular do along tin homosti ka don't extended. Kalau soal program eksekutif dulu, letaknya ekoislah local committee president secretary setap berdoa bahwa ke youth morcha, mana jubo morcha lo, lepas ke OBC morcha lo, lepas SC morcha lo, lepas ke SR morcha lo, SC morcha lo, tak setap berdoa. Jadi future lo, 30 May pen
30 Jun an program do habak state dan circular do state do halas so circular taxi program do halas so program ko son sing pa chun ko renga ko son sing yo ini ma se ko lak se khan chimun lo ko sta local community so chimun bo rong dam si so bighat le pulam ta do do itu keren community to prime minister alang ikan se ket ke choko la sitat anno ma tum ho si ma itu mesti problem itu alang anda ho sab programa itu dat dia lo orang berfollow la sitat itu mesti tamai kulipi ho scheme nang le no ma central scheme no state scheme no council scheme no jola hai si kan chupa re no jola rong se rong ko kam si hana ko the muri tum long dat tene de so that tene de jola sor se ko si la si jola ni tum han si tum se na pilo itu ma sarkar se na gerab lo solam bang thandar nahi ko so bang chan chilu hai sar ethelam non ke bang ji Ibirta bangkilan sekang ton poneglo domi thangmi kardom